Hürmetli millettaşlar, gazizdin kardeşlerimiz, hürmetli mümin Müslümanlar, indi yük vakitlarına bar itip, Irak aralarını yakın itip, ahamiyetli haminde faziletli bulgan Cuma saatlerimizde, yana şulay Ramazan şerif aylarımızda kılgan izi amellerini, okugan ya Rabbi taravih namazlarımızını, kılgan dualarımızını, haminde ya Rabbi ushbu tutgan urazalarımızını Allah Rabbimiz kabul kılıp, hata kimçiliklerini gafı eylep, yine şükrana saflarına basıp, Allah Subhanahu ve Teala bar ikenligin, bir ikenligin ant etip, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözlerge doğru kalıp, elbette indi mümin Müslüman bulup, bir-birimizge qarata bulgan yaxşı münasebette, yaxşı muamelede bulup, barcha birimizning da Allah Rabbimizning hikmeti, bereketi, hamidi, ni'meti bulsun. Barımızda indi yerdem işine biz kurga bikşat. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'tan selamın, ni'meti hem bereketi olsun. İndi cemaat elhamdülillah, Allah'a şükür, dibeytesi kilamine uzak küttük Ramazan şerif aylarımızını, ama da lakin indi vakit ne şolay bik tez uza, hem indi ahırga 10 günlerde kilip jitti, ama da lakin indi mine ul Ramazan şerif ayı uzunçalikli bir ay. Hem Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge indi anlata bik ahamiyetli hamini mübarek ay hakkında. Ya eyyühellezine amanu, iman getirgen bendelerdi, bilgili Ramazan şerif ayılığız, eğer de indi kilip jitse uraza tutağızdı, yani ul farız ikenligin bizge anlata. Hem de bu Ramazan şerif aylarımızda kılgan izi amellerine Allah Teala kabullardan kısaydı edip, elbette indi ümit haminde Allah Teala yalvarıp biz her vakit dua sırıyız. Yine şulay Ramazan şerif aylarımızda Allah Subhanahu ve Teala'nın ilçesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün misalı bilen, özünün hadis şerifleri bilen bizge anlata. Ramazan'ın ne ikendigin. Hem de Ramazan'da bilgili bulgan ahırgı 10 günler turunda eğer de yine biz söz kozgaltsak, Allah Subhanahu ve Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de yani mahsus bir süre var. Hem de o süre Kadir suresi. Anında biz biliriz hem Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Yani bu turmuşta Allah Subhanahu ve Teala bizge şu şunday süynüşlü haminde nimet biri. Yani Ramazan ayında hiç şeksiz mine bu bulgan muhit her bir mümin Müslüman kişisi ul size. Çünkü indi Ramazan ayında uraza tutu, Ramazan ayında teheccüd namazlarına basu, taravih namazlarını oku, yine şulay gamel ham gibidette, zekat, fitra sadakalarına, fidye sadakalarına, hem indi gadi sadakalarını verip, elbette indi ervahlarını iske alıp, mine ul bik ahamiyetli hem indi kurkem ay. Hem bu ayda elbette Allah Subhanahu ve Teala bizge mübarek bulgan nimetini bile. Hem de bu nimetke biz eğer de indi erişe alabız iken biz baxtli kişiler. Çünkü Allah Teala bu mümkünçilikni bizim işi biye. Eğer de Allah Teala ne bizni yaratayken hiç şeksiz ol yaratkan eden balasına, yani mümin Müslüman kişisine mümkünçilik bile. Yani hata kimçiliklerden yirak bulu için bu turmuşta Allah Teala bir kup nimetler bile. Haminde ul da olsa Ramazan şerif ayı, haminde Ramazan şerif ayında ahırı 10 gününü bar şundi kişi ul Kadir kişisi. Allah Subhanahu ve Teala bize anlata hakikatte şuldur ki biz onu yani Kur'an'ı Kadir kişisinde indirdik diye. Yani Allah Rabbimiz anlata yani Kur'an büyük bulgan Kur'an biz onu her vakit okuyup şulay bitinde namazda da, gadati turmuşta da hem Allah da yalvarıp sırıyız biz biliriz Allah da ayta Kur'an'da özünüzge şifa tabırsız, tınışlıkını tabırsız. Ama Allah Subhanahu ve Teala biz yalvarıp elbette indi Kur'an okuyup. Yani Ramazan şerif ayı ol Kur'an ayı. Ol itaat ayı. Ol elbette indi gafu sıytırgan ay. Hem indi Allah Rabbimiz ushbu hata kimçiliklerini gafu eylep bizge hayırlı bereketler, hayırlı turmuşlar bilsin. Hem indi Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ayta ahırgı 10 gününde Kadir kişisini izleyiz. Yani mine bilgili Cuma vakiti bik kadirli. Mümin Müslüman kişisi için. Niçin? Çünkü Allah Teala bir vakit var.
bu vaqtda agarda adam bolasi duo qilsa, bu duolar qabul qilinadi. Qachon ul vaqt kim bilar? Bu sir etib saqlangan. Chunki mu'min musulmon kishisi shulay bitindi. Namoz orasida da, hamda azon bilan qamat orasida da, yana shulay ikki xutba orasida hamda jumg'a hech shaksiz ul jumg'ani kutsin deb, chunki ul muborak bir soat, hamda bir kun, hamda jumg'ada shunday bir mezgil bor, duo qilsa adam bolasi Alloh taolo qabul qiladi. Yana shulay Ramazon sharif oyida Alloh taolo bizga narsa deydi, qadr kishasini izlagiz. Ko'rsatmagan mana bu tunda o'qigiz namozni bitta yo'q. Qadr kishasini izlagiz. Ni uchun? Chunki mu'min musulmon kishisi ham umuman adam bolasi agarda o'zi ishlasa, o'zi tirishsa, aning qadrin, lazzatin ta'min sizay. Shuning uchun Alloh taolo ayta, qadr kishasini izlagiz deydi. Ya'ni u hech shaksiz nishin u qadrli. Chunki Alloh taolo mana bu qadr kishasi haqida bizga davom etib ayta, qadr kishinin narsa ekanligini sen bilasizmi? Ya'ni nindi ul kishi deb Alloh subhanahu va taolo so'rab berdi. Qadr kishasi min oydan da xayrliroq. Qarang. Agarda endi masalan belgili bo'lsa, mana shunday vaqt mu'min musulmon kishisi, aminda adam bolasi nechik bu vaqtda duo qiladi, onlari o'z mashaqqati bilan mashg'ul bo'ladi. Ammo lekin Alloh subhanahu va taolo bizga narsa deydi, ya'ni qadr kishisi ul belgili bo'lgan vaqtda bo'la hamda uni izlarga kerak. Oxirgi 10 kunida ham Alloh taolo mana bu kishi min oydan da xayrliroq deydi. Ya'ni bir kishi muborak bir kishida Alloh taolaning rahmatida balki ul bo'lgandir, balki ul bugundir, balki ul bo'lashaqdir. Faqat Alloh taolo bilan. Ammo lekin bizning umid Allohga yalvorib biz duo qilamiz, hamda qadr kishasini izlaymiz. Namoz bilan, duo bilan, izgiliklar bilan, tasbihlar bilan, zikrlar bilan Allohga yalvorib, ya Rabbim, ya'ni bilgili mana Ramazon sharif oyida Alloh subhanahu va taolo bizga shunday mumkinchilik berar ekan, hamda Rasulimiz oxirgi 10 kunida u endi o'zini albatta qo'lga olgan. Hamda boshqalarga da ul endi mana bu nasihatlarni yetkirgan eng muhim bo'lgan aybir ul tunlarni, ya'ni ibodatda o'tkazgan. Ikkinchidan tug'anlarga hamda yaqin bo'lgan qardoshlarga uni albatta endi e'lon etgan, ularni chaqirgan, ham shulay yo'q o'zini nuq tutgan. Chunki endi oxirgi 10 kun ul endi hech shaksiz az qolatirgan vaqt degan so'z. Hamda yana shulay Alloh taolaga yalvorib duo qilib g'afur so'rab. Hamda Qur'on o'qib albatta endi Alloh subhanahu va taolo rizoligi uchun amal ham ibodatda bo'lish uchun Alloh taolo aytadi, Qur'onni o'qib duo qilamiz deydi. O'zingiz uchun, albatta mu'min musulmonlar uchun, tug'anlar uchun, arvohlar uchun, ya'ni bizning mumkinchilik bor duo qilishga. Ham yana shulay oxirgi 10 kuni ul belgili bo'lgan iqtiqof bilan. Ham endi shukr Alloh taolaga rahmat yuzidan biz albatta endi zikr tasbihlarni duo qilamiz. Ham shulay sadaqa ul faqat Ramazon oyindagina tugul, ammo Ramazonda maxsus bo'lgan sadaqalar ul zakatul fitr, g'adi zakat, hamda fitra sadaqasi, agarda kimda kim ro'za tuta olmay ekan, onun uchun fidya sadaqasi. Ham yana shulay iftor vaqtlari, ya'ni kishi mana bugungi kunda albatta endi o'z ulushini kiritadi. Hamda Alloh Rabbimiz ushbu izgi amallarni qabul qilsin. Chunki endi Ramazon sharif oyida Rasulimiz aytdi, agarda endi Alloh taolo ishonib adam bolasi shin ko'ngildan ro'za tutsa ekan, uning xato kamchiliklarini Alloh taolo g'afur etadi. Ya'ni Alloh Rabbimizning hikmatiyle ro'za ul o'zinchalikli bir ibodat. Hamda bu ibodat uchun Alloh taolo aytadi, men o'zim ajr savobni beraman. Shuning uchun jamoatni Alloh subhanahu va taolo bu qadr kishasini izlarga Alloh taolo barchamizga da nasib etsin, hamda izgi amallarni qilib ul kunda da, ya'ni qadr kishasi Alloh Rabbimiz bizga endi anglata, ya'ni ul min oydan da xayrliroq. Ham 10 kun ul kunda da farishtalar va Jibril alayhisalom Robbining ruxsat ila turgan onun emri bilen albatta endi yerga erishirlar. Hamda agarda so'rovchi bo'lsa,
Бу сорауларга җавап бирегез ди. Әгәр дә инде дуа кылу кеше булса, аларның дуаларын кабул кылыгыз ди. Шуның өчен менә бу тормышта җәмәгать бик әһәмиятле һәм инде әһәмиятле булган кадер кичәсен эзләргә Аллаһ Раббыбыз насыйп итсен. Бу бәрәкәтле һәм инде шәфкатьле бер мизгел. Аллаһ Таала менә бу нигъмәткә ирешергә Аллаһ Таала барчабызга да насыйп итсен. Һәм янә инде билгеле Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифендә безгә аңлата. Ягъни әгәр дә Рамазан шәриф ае килеп җитә икән, قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. رواه البخاري ومسلم. Кем Рамазан шәриф аенда тиешле рәвештә Аллаһ Субханаһу ва Тааля ризалыгы өчен ураза тотса икән, һәм инде Аллаһ та ялварып, аның әмерләренә тулысынча буйсынып, уразасын үткәрсә, Аллаһ Таала аның хата кимчелекләрен ди ва гынахларын гафу итеп юкка чыгарады. Шуның өчен җәмәгать ул безнең өчен бер мөмкинчелек. Аллаһ Субханаһу ва Тааля илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә янә шулай бер хадис шәрифендә: قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين إذا جاء رمضان فتحت الجنة وعلقت النار وصفدت الشياطين فيه ليلة الخير من 1000 شهر الملائكة بالقانتين خافة والرحمات بالتترى كافة في رمضان لا ترمق إلا الصوام والقيام متفق عليه. رمضان شريف ayında cennet ишекләре ябыла ди. Һәм җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла ди һәм шайтаннар чылбырга бәйләнә. Һичшиксез Аллаһ Субханаһу ва Тааляның илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аңлата, бер кичә бар, ул да булса кадер кичәсе, ул 1000 кичәдән дә артык булып тора. Кемдә кем шул кичәне әгәр дә инде каршы алса, Аллаһ Таалагә ялварып, дуа белән, зикрләр әйтеп, һәм инде төн уртасында торып, тәһәҗҗүд намазларын укып, сәһәр вакытларында дуа кылып, әгәр дә инде бу нигъмәтләргә ирешсә, Аллаһ Таала аның дуасын, хата кимчелекләрен гафу итә ди. Чөнки шушы төндә рәхмәт фәрештәләре кылган дуаларны кабул итеп, Аллаһ Таала ирешеп торалар икән. Кадер кичәсе турында Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям безгә булай дип әйткән, бик әһәмиятле һәм инде бик мөһим булган төндер ул. Шуның өчен җәмәгать Аллаһ Раббыбыз ушбу мөмкинчелекне безгә бирә икән. Аллаһга шөкер. Алхамдулиллаһ. Чөнки инде кайбер туганнар, кайбер дин кардәшләр кызганыч Рамазан шәриф аенда да инде бу тормыш белән хушлашып, бакыйлыкка күчкәннәр. Әмма дә ләкин Аллаһ Таала безгә бирә икән тормышны, бирә икән гомерне. Аллаһ Раббыбызга әлбәттә инде ышанып, لا إله إلا الله سلرجع طرق قلب خيل غمر إتريا الله رب بس برشة بس غدا نصيب وميسال قسم خامين الجماعات الله تعالى وشو إزجى رمضان شايف عيلا ربزنن قلغان إزيد دعوة قبول قسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.